motor nih. Yeh, kucenan pedaknya nih. Bebek pikul bulone langan. Dieng kangin gede kok. Oi, main nang arit. Padang luweh dini. Oh gitu. Nah, ini Jalan soma. Dingin awak pelini. Rujak sentul ewah mengalir. Nah, berjalan dikejap mah. Ada kau ngeret injak motor lu. Aduh. Engken nak ada engken nih ya. Kene ngah. Sing majak masuk kenyal san ngarit ngah. Rago bojak wade san ngarit bu. Sampai ben ngamah montuan gen. Cek sing tepuk ngeden ngo. Cek cam kita ngadap gen mana sampai hidup bu. Nah, cek nak mulan gitu menak suadarman raga ngangon ada nih. Angon gen malu. Bojak gitu po ngapo. Jak bati gen tepuk jeni nih. Jak basang po pra gedag nih jeni. Jak kita ngadap gen mana sampai ton. Nah, lanjut malu ngarit. Ding nih men bagede sampai kan ngede nang bati nih. Wah, jano. Duh, bagus aja nah. Nah, lanjut. Adeng-adeng awak bisa dapat ke ngadani. Woi, ngidang kan si motor baru. Kang Wang tipis-tipis. Woi, kan rijane nyetil. Sing ngarit. No, kan ngaret jak sampai ceng no sing mah Padang. Woi, sampai sing amah Padang. Menapa amanya nih jak sampin sih? Po bencang sampai ceng nih. Pertama ke ben Bang Cinawang. Sampai apa ngama pertama? Sampai ceng jani Bang Cinawang. Bekal adap sampai hidup ne batis papat. Sampai membatis dewa ras kebiang jeni. Gitu. Makanya pertama mamane. Agam kan lemo nih. Mani cika sela apa karangon cimaya? Nah santai kan mani ada jauh ulah nganggonyan. Nah cangkel kene lu jap lagu lu ngaret cangkel melalui lu ngindang motor deling gaso pang liu nak nawang ceng motor baru. Sombong jan lemo tuh no. Ngarang idang main kidang bedik kan sombong. Nah raga selak orang ngarit nih. Nyen nawang raga ngidang beli mobilnya. Rujak cingor maimbo tempe. Lodek bakul